Ćao svima, evo nas u još jednom klipu. Danas snimam Criminal Dynasty. A ko nije gledao klipove o ovom sajtu, ko ne zna šta se radi na ovom sajtu i kako se srađuje, izlazit ćemo klipove u gornjem desnom uglu, tako da može da pogleda znači, klipove tim redosledom i naučit će znači, kako da srađuje na ovom sajtu. E sad, pošto sam ja bio mnogo mali level, nisam ni znao nešto kako se napreduje, a iskreno nerviralo me što se tiče ovih krajmova, to jest zločina, gdje god da odem, šta god da radim, idem u zatvor. I to 4 puta zaredom u zatvor. Šta je fazon? Fora je da napunite ovu zelenu liniju do kraja. Svaki put kad vi počinjete zločin, ova linija ide pomalo napred. Znači ide i kada se napuni, gotovo je nemoguće da odete u zatvor. Evo, sad ću vam pokazati. I pogledat ćemo znači, kako experience pomalo raste. Znači 684, sad je 735. E sad naravno, to vas košta nerv. Znači ja imam trenutno 42 nerva, to znači zavisi od levela. To vas košta nerv i naravno kad se napuni nerv vi opet možete to da uradite. Znači prvo zarađujete novac, a drugo raste vam level. Što je bitan level? Level vam je bitan zbog unapređivanja nekih drugih stvari, ali to ću malo kasnije. Ja sam sada stigao dotle, znači samo da vam pokažem. Znači za search for money vam ne treba ništa. Za ove crime-ove, to je za ove zločine vam treba da kupite ove diskove. Znači to kupujete u crime shopu, pokazat ću vam isto gdje je. I treba vam 3 nerva. Ja sam ovaj gore, znači prvi sell copied CD with movies, znači da prodajem kopije filmova, unapredio do kraja, znači do kraja i svaki put kada kliknem ja zaradim ovaj gore novac, a praktično samo trošim nerv bar. Ali nije to baš skroz tačno. Znači vi ovaj jedan disk platite, ja mislim, da li 35 ili 40 dolara, a prodate ga, znači koliko ispadne ovdje. Tako da je to opet random. Neki put će se desiti da ćete prodati za manje od 40 dolara, ali dobro, u većini slučajeva ćete zaraditi duplo. Tako da, eto. Bolje je opet da prodajete kopije softvera, oni su skuplje, ali mislim, dosta bi vremena trebalo realno da provedete u zatvoru, da napredite sve ove do kraja, kako bi nesmetano, znači, da kažem, prodavali i kako ne biste išli u zatvor. Ja sada sam došao dotle, za ove gore vam treba preko levela 20, tako da ne ulazite za to, sem ako niste levela 20. Vidjet ćete da vam za ove ovdje treba 4, za ove 5, a za ovo čak 6 nerva, znači za svaki pokušaj. Ja sam Rob All Lady već preko pola unapredio i evo, znači svaki put kad kliknem, znači police car came out i morao sam pull up i morao sam znači da pobegnem, tako da nisam zaradio ništa, opet, evo sad sam zaradio 110, znači vidite kako se experience povećava, također ova zelena linija raste, znači rekao sam, što ova linija više ide na desno, na kraju kad se napuni tu, vrlo su male šanse da se da vas uhapse. Ako vas uhapsi, idete u zatvor i 5-6 minuta. Za sad, ako se to ne poveća, mislim kasnije, realno, znači 5-6 minuta, ne možete raditi ništa u igrici. Znači, ni Drugs Lab, ni Gym, znači ništa. Sada ću otići u grad da vam pokažem Crime Shop. Znači, imamo CD-eve, znači to su diskovi za one crime-ove što sam vam pokazao, znači za one zločine što sam vam pokazao. Znači imamo movies, games i music, to su cene. I naravno software, on je najskuplji, znači verovatno najviše zarađujete, a za pljačke, to jest rob child, rob old lady vam treba balklava, znači to je, rekao bi da je neka fantomka. Znači svaki pokušaj vam treba pojedina fantomka. Tako da, to je znači jedan vrlo dobar način za zaradu, mislim pored toga što dobijate zaradu, kada odradite zločin uspješno, dobijate i levelom, znači svakim levelom dobijate neki cash. Drugs Lab, ne znam da li sam vam pokazao,
Uglavnom, ja sam sad malo to napredio, a kupit ćete prvo u Manufacturing, čini mi se, ovdje je Laboratory in Garage, onda odete u Drugs Lab i proizvodite ono što je najskuplje. Znači kliknete samo 3-4 puta, to će se proizvodi nekoliko sati, onda odete u Market, pojavi se znači ovdje, znači pisat će lupam 3 kokaina i prodate ga po toj cijeni. A šta sam još htio da vam pokažem, da odemo u City Bank i obavezno sav novac u banku, ja imam trenutno 42.000, kada odemo na Exchange vidjet ćemo da je 42.000 otprilike 15 centi, znači 15 USD tetera, skoro 16, tako da eto, lepa je zarada. Imam mnoštvo ovdje stvari, nešto sam se dopisivao sa ljudima na Discordu o ovoj igrici i vlasnik mi je rekao da ovi ljubimci, znači možda kupite ljubimce, mada vam ja ne bi preporučio, zato što je nije skup da se kupi, košta samo $1.000, nego svaki dan košta hrana za njega 2.500. Mislim, ako želite da zaradite, da trenirate, mislim, vašeg ljubimca, ok je, ali svaki dan hrana po 2.500 plus da njega kupite, to je 1.000, kao rekao mi je vlasnik da će to kasnije biti, mislim nije kao, on čovjek kaže kako je planirao, oni će služiti za kao neke bitke ljubimaca, tako da će tu vjerojatno biti neka zarada, tako da je ko hoće već da zarađuju na taj način, evo ga ovdje Pets Market, može da trenira ljubimca i kasnije, znači možda se to bude isplatilo sve, znači lupam, evo najskuplji ljubimac košta čak 17,5 miliona in-game valute, a to je 17.500 pa još 3 nule. To je znači čak $65, tako da baš je skup. Tako da u principu to je to. Da, još jedna stvar, zašto je bitno levelovanje? Levelovanje je bitno zbog posla. Zašto zbog posla? Zato što vi odete na Education i uzimate znači ove kurseve, inkrisujete vaš IQ, vašu inteligenciju i kada inteligencija zadovolji potrebe vašeg trenutnog posla, vi se možete promotirati, to jest možete napredovati i dnevna zarada od poslova može biti veća. To je to što se tiče ovog klipa, imat ćete link u opisu za registraciju, ko se još nije registrovao. Ako imate neki pitanja, slobodno ostavite komentaru, lajkujte video, šerite, subscribe na moj kanal i to je to.